Di destpêka krîza Sûriyê de bajarê Hesekê yek ji wan bajaran bû. Got hevjiyana aştiyana têda ketibû Metirsiyê de. Lewra hin çalak vanên civaka sivîl dî dîtin, got pêwîstî bi avakirina komîtek ji hevjiyana aştiyana re heye û ev komît jî ji hemû pêkhateyan be. أمن لجنة السلم الآلي دي باجاري حسكي دي مختصين ومكون جميع مكونات مدينة حسكي كرد عرب سريان عاشوري برايم يزيدي ومحمي أطيافي خوي سياسي وعشيرتي ناف مدهنة مهمامة إنه خلال فان مشاكل تشكداري جوتشيبو ومترسيان جو أب تشكداري داك في ناف ملتي مدني ملتي سيفيل فأم قشتجيان هفدو وأم دقرن ثقافتها مجتمع الأهلي السلم الأهلي وثقافتها عيش المشترك بناف خلكي نشر بكر Di gelek şerin gol Hesekê diqewimîn, Komîta Hevjiyana Aştiyana roleke giring dilîst ji bo rawestandina şer û dibû sedema gelek agirbestên goçê dibû û him jî sedema nêzîkkirina nerînên çareseriyê ji gelek pirsgirêkan re. چی شەڕێ گۆل باژاری حسەچە چێبووی سیوانگۆ دۆرتا یەبەکێ و حکوومەتە ڕێجیمێ دەبێ دۆرتا لەشکرێ وێران و مەسەن و یەبەکێ دەبێ خەلکن عەرەب و خەلکن کوڕمانج وەک گۆل معیشی چێبوو ئەم تێد متەواجد بوون ما هشت کو خلق نزیکی هف بن دجینا دم مثلا هسیری هف بردان وان هسیر بردان هشت بردن وان هسیر بردان دجینا دم هشت که لاش شهداء او میتا تسلیم بکن. دنارینا اندامن وی کمیته ده اگر نش پیشگیریا خلکن باجار باجه همو پیکاته انخوا وان نکاری بود تگاف باویتانا جبو پیشخستن و چالاک کرنا کارن خوا. بدأنا في التواصل مع كل الفعاليات ورجال الدين وقمنا بزيارات دست بتێکیلیان بە هەموو کارگەری و کەسایەتیان ئۆلدارە کرد و چ پرسگرێکیان چێدبوون ئەم vedigeriyان wan û tev de ji me re alîkar bûn ku ne ji piştgiriya van xelka ve me tu tişt pêk nete anî derbarî hevjiyana aştiyane. Em bihêvîna alîkarî berdewam bin û hemû aliyên xêrxwaz yên Komîta Hevjiyana Aştiyane ji bo parastina ewlekarî û aştiyê li bajarê Hesekê. ما يتمنى تحقيقه لحفظ الأمن والسلام في مدينة الحسن. Çanda hevjiyanê xala serekeya ji karê vê komîtê re û parastina sivîlan weke erkekî mirovane li ser milê her kesê welatparêz dibînin. Tevî hewildanên çalakvanên civaka sivîl ji bo dûrxistina sivîlan ji meydanên ceng û şer lê jiyana wan dimîne di Metirsiyê de li gel naçara sirkirina krîza Sûriye bi giştî. Îvan Hesîb, Rûdaw.